Pa mislim da smo igrali dobro oba dvije utakmice. Prvu utakmicu nismo imali sreće i eto, izgubili smo jedno dosta teško gostovanje, drugo najteže u skupini, a protiv Kadetana isto mislim da smo igrali dobru utakmicu, prvo poluvreme pogotovo, nismo imali snage za izvuć do kraja cijelu utakmicu. Mislim da nas ta karantena koju smo svi morali odležati skupo koštala u toj utakmici. A utakmica sad protiv Rhein-Neckar Levena u gostima sigurno najteža u skupini. Mislim da je Leven najbolja ekipa ovog natjecanja, ali nema veze, mislim, idemo na pobjedu, daćemo sve od sebe i šta bude. Зборува за противникот. Кои се квалитетите на Rhein-Neckar Leven на кои што треба да обрнеме внимание? Pa mislim da im je najveća kvaliteta njihova polukontra i kontra, igraju brz rukomet, dosta igraju na pivota, njihov srednji je možda jedan od najboljih u svijetu, Andy Schmidt. Čvrsta obrana i brza kontra i polukontra i pas na pivota je, mislim, njihova najveća snaga koju bi trebali pokušati zatvoriti.